Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar guys, saya orek mie koneng, kecap daging sapi, daging ayam juga guys. Terus ya ayah gogodoh udang, lalabana bonteng, kerupuk juga nasi. Oke guys, sebelum makan santap berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya guys. Selalu kerupuk ya. Kecap nih guys, mantap ya. Gas. Yang pegal dina. Ini be. Yang menurut.
Anginnya segar. Sudah nih guys, kan sudah dahar. Tarik. Tarik deh guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.